ikaze muri amakuru ku buryo burambuye inshuti bakunzi bacu yo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 mwategure kandi mugiye kugezweho nanjye Fabrice Mporana nayo dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu aza kwibandaho. Umutwe wa FDLR ugizwe n'abashize bakoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 wandikiye ibaruwa Perezida Donald Trump ugaragaza yuko ushaka ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda. Bituva kuri inkuru kandi turabwiye yuko AFC/M23 iri guteganya gushinga leta yayo yigenga mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe cya vuba kidatinze. Abarwanyi badasanzwe ba FDLR bacengeye mu mujyi uhana imbibi n'u Rwanda, ndetse u Rwanda rukaba rufite impungenge ko uyu mutwe ushobora kuba ushaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru turaza kwinjiramo twumva ibyari byo. Izi ngingo z'ingenzi amakuru yacu rero agiye kwibandaho, turagaruka mu kanya tuyarambura. Ikaze nanone muri amakuru ku buryo burambuye. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo amakuru yacu ni munyemerere kuri inkuru ivuga yuko FDLR yeruriye Trump ko idakozwa ibyo kurambika intwaro hasi. Umutwe wa FDLR watangaje yuko udakozwa ibyo kurambika intwaro hasi ngo kiretse wemerewe kujya mu biganiro bya politike bihuza impande zombi zihanganye. Ibi byatangajwe mu butumwa bivugwa yuko uriya mutwe wageneye abayobozi batandukanye barimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Nkuko bigaragara muri raporo y'itsinda ry'impuguke za ONU ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya magambo ya FDLR asobanurwa nk'ibivugwa nk'uyu mutwe ubwawo ku mpamvu zawo ndetse n'icyo urwanira, aho wemeza yuko ugamije kurinda impunzi z'abahutu no gusubiza inzira politike yatuma abantu bose babona ibiganiro. Icyakora kandi raporo igaragaza yuko ibingibi atari imyanzuro ya ONU ahubwo ko ari imvugo y'uyu mutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Iyi raporo kandi inavuga yuko FDLR igaragaza yuko itazashyira intwaro hasi mu gihe ibyo yita ibibazo bya politike bitarakemuka, ndetse ikemeza yuko igomba kuba igice cy'ibiganiro birebana n'ejo hazaza h'akarere. Ubwo nyine FDLR ikabisaba ko yajya mu bice by'ibiganiro bikomeje guhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo yemere kurambika intwaro hasi. FDLR kandi yashyizeho aya mananiza mu gihe amasezerano ya Washington ateganya yuko igomba gusenywa burundu n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Ku bijyanye n'imbaraga z'uyu mutwe kandi raporo igaragaza yuko FDLR ubwayo yagiye ivuga imibare itandukanye y'abarwanyi bayo, aho ivuga yuko ishobora kuba ifite abarenga 10,000 mu gihe ishami ryayo rya CRAP rivuga yuko rishobora kuba rifite abarenga 10,000 bigera kuri 20. Ariko ONU kandi n'inzego z'ubutasi zitandukanye basanga umubare wa nyawo ushobora kuba uri hagati y'35,000 ndetse n'45,000. Benshi muri bo kandi bakaba bari umutwe wa FDLR FOCA. Umujyanama Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika Mazad Boulaz aherutse kubwira akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ko nyuma y'umwaka w'amasezerano ya Washington ashimwe ubutegetsi bwa Kinshasa bwananiwe gushyira mu bikorwa inshingano zo gusenya FDLR nk'uko byari byumvikanywe hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kubwira France 24 ko kuba Kinshasa yarananiwe gusenya uriya mutwe w'abajenosideri biri mu bikomeje kudindiza amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni byatangajwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aganira n'iki kinyamakuru gikomeye cyane cyitwa France 24, akaba ari ikinyamakuru cy'Abafaransa. Duhinduye ingingo, AFC/M23 irateganya gushinga leta yigenga mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko umutwe wa AFC/M23 ugifite umugambi wo gushyiraho ubutegetsi bwigenga mu bice ugenzura bwiswe République Fédérale du Congo. Uyu mutwe rero ukaba ushaka kuzashinga leta yabo yitwa uko nguko.
Iyi raporo kandi yashyikirijwe akanama k'umutekano ka ONU ivuga yuko AFC/M23 ikomeje gukurikirana intego za politike n'iza gisirikare ndetse n'iz'ubukungu zirimo kwagura ibice igenzura no kubaka inzego z'ubuyobozi zikora zigenga na leta ya Kinshasa no gushaka kwemererwa nk'ubufatanyabikorwa wa politike binyuze mu mishyikirano. Impuguke za ONU kandi zivuga yuko intego ya mbere y'uyu mutwe ari ugukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Icyakora raporo yazo ikabivuga yuko na yandi mahitamo AFC/M23 iteganya gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati abayobozi ba AFC/M23 bakomeje gusaba ishyirwaho rya repubulika yigenga kandi batanze iki gitekerezo bakaba bashaka yuko bashinga repubulika yabo bigenga, cyane cyane yuko FARDC ikomeje kwica abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impuguke za ONU kandi zivuga yuko uyu mutwe wanakomeje gukoresha impamvu yo kurinda abatutsi n'abanyamurenge ndetse n'abahema ibyo wita ibikorwa byo kubakorera jenoside mu gusobanura impamvu y'ibikorwa bya gisirikare n'ibyo usaba ibiganiro bya politiki. Raporo kandi ivuga yuko nubwo akanama k'umutekano ka ONU kafashe umwanzuro w'ibihumbi 2773 mu mwaka wa 2025 usaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo no guhagarika inkunga bashinja kuba AFC/M23, uyu mutwe wakomeje kwagura ibice ugenzura. Ndetse nk'uko iyi raporo bigaragaza, kuva ibiganiro bya Doha byatangira muri Werurwe uyu mwaka, ubuso bugenzurwa na AFC/M23 bwiyongereye hejuru ya 35%. Impuguke za ONU kandi zivuga yuko AFC/M23 yakomeje gushyira imbere ibikorwa byo kwigarurira utundi duce turimo utwo muri Walikale na Kisangani na Crimea na Benin, nubwo ibiganiro bya Washington na Doha byari bigamije gushaka umuti wa politike ku ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iro ni imwe mu nkuru ikomeje kugarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane yuko M23 yakomeje kugenda ishinzwa yuko ishaka kuba yakigarurira ibindi bice bikomeye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba yanashinga leta yigenga. Duhinduye ingingo, abarwanyi ba FDLR bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 94 bacengeye hafi y'umupaka w'u Rwanda. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga yuko umutwe w'abasirikare badasanzwe ba FDLR witwa CRAP wacengeye mu mujyi wa Goma guhana imbibi n'uwa Rubavu no ku ruhande rw'u Rwanda. Iyi raporo kandi igaragaza yuko CRAP yivugira ko ifite imitwe ikora ku nkengero z'umujyi wa Goma ndetse hari n'indi yacengeye muri uyu mujyi. Ibi kandi bihuzwa n'amakuru ari muri raporo avuga yuko FDLR ikorera heshi muri Kivu Amajyaruguru, cyane cyane muri Nyiragongo na Masisi na Rucuru na Walikale n'uduce twegereye umujyi wa Goma. Raporo kandi igaragaza itandukaniro rikomeye cyane ku mibare y'abarwanyi ba FDLR ifite, ndetse uyu mutwe ukaba uvuga yuko ufite abarwanyi barenga 10,000 kandi ko ari hafi kimwe cya kabiri cy'abakora ibikorwa bya gisirikare bihoraho. Ndetse ishami rya FDLR CRAP ryo ryavuze yuko ifite abarwanyi barenga 20,000. One n'inzego z'ubutasi kandi zigereranya ko FDLR yose ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 3,500 ndetse na 4,500. Ndetse yanagereranyaga yuko FDLR ifite hagati y'abasirikare 3,000 n'ibihumbi 35,000. Hari n'abasaga FDLR ishobora kuba itaragaragaza umubare wabo barenga 5,000. Iyi raporo kandi ivuga yuko FDLR yavuyemo imitwe 3 yahinduye amazina, ariko kandi ikagira uko ihuza ibikorwa by'iyo mitwe yose. Ivuga yuko ubu ngubu FDLR nayo iri muri iyo mitwe. Hakaza n'undi mutwe witwa Baltron Django FDLR Lud ndetse n'ikitwa FDPR, naho FDLR FPP nayo nindi ifite undi mutwe wayo, byose bihurira hamwe muri FDLR FOC. Inafite kandi abayobozi batandukanye aribo bahujwe na FDLR FOC, gusa ngo bose ni abanyarwanda nubwo harimo n'abanyekongo bakeya. Ndetse inagaragaza yuko Pacifique Ntahunguka uzwi nka General Omega Israel ariwe muyobozi wa gisirikare wa FDLR FOC, na Lieutenant General Gaston Iyamuremye uzwi ku izina rya Vigitwa Byiringiro Rumuri umuyobozi wa politiki wa FDLR, Brigadier General Emmanuel Sengiyumva uzwi nka Faita Hakimu uyobora FDLR Ludum, naho Colonel Dan Hategekimana uzwi nka Dan Simplice ayobora FDLR FPP. CRAP ya FDLR kandi iravugwaho gucengera umujyi wa Goma wegereye u Rwanda, mu gihe u Rwanda rutahwemye gushinja uyu mutwe kurungabanyiriza umutekano mu bihe bitandukanye. Kigali inavuga yuko uyu mutwe ufashwa n'ingabo za Kongo na Kinshasa
nubwo Kongo yakomeje kugenda itabyemera. Nshuti bakunzi bacu, munyemere duhindure ingingo tuve kuri inkuru y'uyu mutwe wa FDLR twongere dusubire nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Colonel Rugabo Fidel, uyu ni umuvugizi w'umutwe wa Twirwaneho, yatangaje yuko bafashe ibice bitandukanye ndetse basubiza n'inyuma ibitero bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na coalition yayo y'abafatanyije. Ubwo harimo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR ndetse n'abacashuro b'abanyakolombiya bagiye gufasha uyu mutwe wa FDLR kurwanya umutwe wa M23. Colonel Rugabo Fidel, umuvugizi wa Twirwaneho mu bijyanye na gisirikare, yatangaje yuko bafashe uduce dukomeye cyane hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse banasubiza inyuma ibitero bikomeye cyane bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yagabye ku baturage hara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibaye mu gihe hamaze iminsi havugwa imirwano ikomeye cyane hagati y'umutwe ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kwibasira abasirikare b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi bakasiga ubuzima. Aba rero akaba aribo bakomeje kugenda bagwa muri iriya ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo n'ingabo z'u Burundi zoherejwe ku bufatanye bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nubwo ibi ngibi bibaye kandi kugeza ubu ngubu, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yanahaye ishimwe abo muryango w'ababuze ababa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya nyine mu gace ka Puwezero. Perezida Ndayishimiye akaba yabahaye ishimwe ndetse n'impozamarira yuko abana babo bakomeje kugwa hariya mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiri kuba mu gihe mu Burundi hakomeje gututumba umwuka mubi w'imiryango y'abana bafite abarundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga yuko batazi icyo barwanira, boherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ku nyungu ziwe. Rero Twirwaneho ikaba yatangaje yuko yishe abasirikare barenga 20 b'ingabo z'u Burundi, hagwa n'abasirikare 50 b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanagwa n'abandi barwanyi ba FDL ndetse n'abazarendo. Abandi barakomereka muri intambara ikomeye cyane yahuje umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yazamuye mu ntera umwe mu basirikare b'u Burundi bapfiriye mu gace ka Puwezero muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kumushimira kwitangira igihugu. Birumvikana yuko ubwo ngubwo twahinduye ingingo kuri wa gatatu tariki ya 2 Nyakanga, ubwo u Burundi bwizizaga isabukuru y'imyaka 64 bumaze bwibubonye ubwigenge. Ni ibirori byaranzwe n'imyiyereko y'ingabo z'igihugu z'u Burundi n'inzego zitandukanye z'umutekano zagaragaje ubushobozi bwazo mu bikorwa bya gisirikare, ndetse imyiyereko y'imitwe itandukanye y'ingabo y'igihugu z'u Burundi FDNB na polisi y'u Burundi ni bimwe mu byaranze ibirori byabereye kuri stade y'Intwari i Bujumbura. Abasirikare bitwaje intwaro ntoya nabo babanje kujya muri iyo myiyereko bakurikirwa n'imitwe itandukanye ya polisi y'igihugu. Imyiyereko kandi yakomeje herekanwa amakamyo atwaye ibikoresho bya gisirikare n'intwaro zikoreshwa n'ingabo ndetse n'inzego z'umutekano, ndetse hanabayeho imyiyereko ya kajugujugu n'intambara ndetse yo mu bwoko bwa M24 zikomoka mu gihugu cy'Uburusi. Mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye ibi birori, Perezida Evariste Ndayishimiye yashimiye ingabo z'u Burundi by'umwihariko ndetse anazishimira umuhate bakomeje kugaragaza mu ntambara bakomeje kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bashimiye kandi harimo Kapiteni Elaston Ndayishimiye, ndetse no mu bandi harimo abandi basirikare 3 bari kumwe nawe bakomerekeye bikomeye cyane ku rugamba, bajyanwa kuvurirwa mu Burundi hariya mu bitaro bikuru bya Bujumbura. Uyu Ndayishimiye kandi yishimwe umuryango we, anashimira abandi basirikare bagaragaje ubutwari budasanzwe ku rugamba, barimo Kapiteni Pateni Alakaza na Adjutant Major Japhet Kabola na Adjutant Fabrice Kabola na Koporo Chief Remy Sinzumuzi n'umusirikare Bijoze Didier. Bose bakaba ari bamwe mu bantu bazamuwe mu ntera bahoze barwana intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiri kwa mugenda yishimiye akomeje kuriza n'abandi basirikare nyine hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.